le atua le tama e pei o la sono ia ta vita I lunga o le maua o aki le te pai a me asili mamanu malo ai le ali Ia patili mama ese e mai lau sina E matango pie la tua paola ina Wasuia nei o leonana Wasipa nei paleanga Wa o pia pia Yesu ilau paola tanga Outou Manuia e pei o la paulo ia kalatia ia whamalolosi malulu e pea male fia fia ia tua tulau taleni e tau tua I pea moia e tau ranga ola e mali e pea lava mapaia Ia patili mama ese e mai lau sima E matango ki e la tua paola ina Wasuia nei o leolanga Wasipa nei paleanga Kaua o fia fia Yesu I lau paola tanga Ia mana tua ukuma vai Alo tato wali Na vai atu ile au mea mamae Ia tau tua nale nei Ia tala ile tala lelei Lela no langi uma Matangata ia paa lelei Ia patili mama ese e mai lau sina E matango pie la tua paola ina Atu le au fatalo fai le pa ia mara malo le tatu tunu o mawhai o na maua mai le nei whaapoponga le tatu pokalama ua whaasua whaina I Outou Manuia o lo o tu sao atu le tatu whale whasalau I Long Beach, California I le uunga lima ma le vale lei ma le si ufafonga o le taio fo Radio Samoa. O le tau au aunal ne o mispoena Tagaloa o lo o whaafoina le tātou talanoanga I le nei fiafi. IT o lo o te penaina e Tavita Mavira ia whatalofa atu I le tātou watunu. Ia la mata le tātou proklama pio na masani ai I le tātou whaatu e, le tātou tangi, le tātou tatalo I le tua. Tātou ifu matalo. Na manava lava I mātou o le airfo ma le okeseni o mātou ponga isu. O na mātou mauti noa lea o le malosi o lo ia I mātou e le mai ia I mātou. Ai mai lau o fio. Na mātou wa aia tu lava I ngā luenga o le fōwhanga I le sua mai o le tai ma le toe pē atu. Le angi fisangi o le matangi, le oso mai o le la ma toe ngoto atu. O na mātou mauti noa ai lea e tele I whaia le langi ma e tu la fua I ai. Ana e whaia le langi o na lotolotoi lea o lo mata I saupa ia. E whaatonu tonu ngā luenga o le fōwhanga. Na mātou mawhau lava I mea o lo tutupu I o mātou o tafa. Mātou mori mawina le lofa la vea I o la o fio.
le molio o mai o le soifua ma le ola o lau whanau i le nei malae le i whaia e lima. Na mātou mautinoa ai lea o lo o iai la o fio i le menei. O lo tolotoi lo wanganga pa ia o lo o miliu u whaatasi lo wanganga ma o mātou mauli te to tasi. O le mea lea o le upomoni ua manuia i mātou. O le mātou tatalo a mātou whelafoai ma whewhaasoai i lunga o le nei malae. Ia mafuta mai lo wanganga pa ia. Langa o mātou langona. Whaatupula ia lo mātou whaamoe moe ola. Ma whaalau teleina la mātou mōli mau i la o fio ma lo walofa i le lalulangi. Ia nā la mātou tatalo a fio mai anganga pa ia e tātou ma la o fio. Se ia umale nei mafutanga i le vi inga o la o fio ma lo suafa. A le manuia fo i le file mū mo lau whanau mafuta. Nā la mātou tatalo ala tu lo suafa ke riso. Amen. O le atua, o le anganga lava ia. O e tapua i ate ia. E ta tau o na tapua i atu ai. I le anganga ma le whanaoni. Si o mi o le fata e ta pena e o le taulanga matona o ni au auna e mana o mi ai o lo man ta ina le ni sauninga a o sisi o matolima
fatu le pa ima mamalo tātou tunu o mwhai fu ina maua mai le tātou prokalama i le neva yaso ua ta ua li Outou Manuia. Mana ian mele na tupu i le vayaso lau tea i le valeo o lato o whaia prokalama i ma le IT department. E pese i o le ua mawhai o na maua le avanoa e pu i on distribute la i social media. So e le tau whai atu e subscribe i le YouTube leanga o la e pu e foi le prokalama le lungo le YouTube i le teimi e tasi. Pe sa ola u whamatalanga lea vita. Okay, good. So anyway, a whapea olo e mata mai i le prokalama le YouTube. Am whai ona omi mai ia le tātou thumbs up, le like, ma share. Ia ona tāla i o le longo, ma tā whaadua le longo ina ia whailau ma tā whale le siu whonga le tai au fau. Ia ona mawaro leo le fisota inga vāwala lata. Mala tātou malai, ia ma le tangata whaalongo longo foi. O peo le mea leo o mai tauina. O te le lopo o ia te tawana ona amata le mea lea. E pese i o media companies o mai ia o mafofau groupthink. Pe o le o tasi ala lato mafofaunga. O le ale mafofaunga o le ale filo lea e su ia whatasia ia platforms nei. O le ao ina o le data. Pe o le mele leo o le lifa iai le whaatufunganga o malai nei. So se teimi lava e si i le lima o le tangata. So se teimi lava e minoi e lau telefoni e capture uma lava platforms nei. O le fesidi, o le ale mafuanga, o le ale mea laiona pese i li lifa lo lato whaatufunganga i le ao ina o data. O le tali ona o le currency le nā leo iai le teimi le nei. O le mea le nā leo lo o fua iai le malosi. O le mea le nā o lo o utu iai ia le tamao ainga i o tātou fu i teimi. O le ao le data. Na iai le teimi na fua ai ma utu le malosi i le maso. O le tangata na te mawhaia o nā ea se maunga. O le tangata na te mawhaia o na manu malo i se isi fo i toa. O ia le nā e maua i a tūwhaanga le lei e ai mua e maua ia le selection of mates. Sa ia le te mina whapea i nai a o tama vale ia society e le i amata o na faus. Te mina sa nofo ana o tātou tua a. Ia na whaiwhaiala ia o mawhai i lātou o na whaatoa ia le lau ele, o mawhai o na domesticate ia animals, o mawhai o na mai whanga whao, ma manu lātou te tosoa ia le lau ele, ma totoa ia whatu. Ia o na amata whaila i na tāua le lau ele. Sa i te mina tāua lau ele, real estate. Ina whaiwhai fo iala ia tūlai mai ia tupu. Ta mali no foali e peo i lātou na pulea le tele o lau ele. A whaifo ina lātou taua o me mua lava nā e whai e toso le lau ele, toso le pā, toso le whanua maltua oi. Ina ia i loa ia tangata o le tupu lea e ana lau ele. Ia no atu la i o tangata ngalue ina ia le lau ele, toto, ka pisi, ka loti, san, po a mea nai toto e tutupu lau ele. Ona avela ia o le vaenga i le tupu. E ana le lau ele. Ia ai tu useisi vaenga e a ai i lato o ngalue ina le whanua ma whaio lato ainga. Ia na alua fo iala ia o le nā fo i utuina ma le whaatufunga ina o le tamao ainga ma le malosi. Ia ona tūlai mai fo ila ia o le Industrial Revolution. O le tangata na te mawhaia o na whawhauina se masini e whaavave i nai le tilinga o le lauele le pe o la tau na sa wutu iai il te mau ainga the cotton gin o le silina mea sa
sa fai fo i nei Amerika pe te mi a o fai na vai e peise i o mena sa ele te mi le langa sa ta ua ia le Industrial Revolution i le Industrial Revolution mo meo o me fai ngā luenga o le combustion engine o le mawhai le tangata o na wha o ngā o le swau o e wha lau te lei nai ma wha te lei nai lo na malosi so o le mela o tupu o sa ta ua ia tamaiti sa ta ua ia ainga te tele a waipe o le tele o tamaiti o le tele le nao lima o le mamale o ngā luenga i le malai i le field ma wailta mau ainga so e pe o mena sa tupu o mela o tupu ua during the Industrial Revolution ua to tele masini o mo whai ona displace tangata ia ona le fia mana o mia rola i o se lau tangata e ngalue ina le eka ina ia whawhanga aini tangata ai o fia mana o mia ni nai tangata sto li mata mamai ma masini malolosi mai le industrial era e ngalue ina le se lau eka e whawhanga ai ia le hafe mafe o tangata so o le mela o whamatala ina ai le tala le nā o le la o tātou i le whaataua ina o le data o le o to e tāua po o whea e te iai po o whele real estate e tu iai o whau i tātou malai ia po real estate e lunga o le telefoni i lunga o le platform lea le whamai tātou o le malai le i whaia ni lima o le la ua utu umai ai o tātou langona o mea tātou te whaia o tu umai lunga platforms ia so o mea leo ua whai nei e Silicon Valley ma company te tele nei i Silicon Valley o le latou let's say Ta'alonga o le latou Ta'alonga le nā leo o whai o le sue ia ni awala e utu iai data ia ina ia malama lama le lei i latou i le tangata le tangata le engagina la latou platform a whapea la e malama lama ia let's take for example ia le Facebook a whapea malama lama le Facebook i o langona me ri lifa iai ia lo manao ia ona mawhaila ia ona whaatau mai i latou ia products and services e tau mawhai e whaawhiloa i lo manao na so masalo po usi la fia o matato al te mi umalawe te Google inai pole ala se mea o lo e manao e sa ili let's say for instance talwai nei lava na su e sa isi e vali ia lo matou fale ia o na taala ia o le Painter Long Beach California i le Google ia ele umi lava lisi mai se lau pages o website tangata o vali fale i Long Beach i California ia ina ua umalale search le na ua tape ia le search ia alae tuli lava e advertisement ia le browser le mele te iai pe te alu lunga lau telefoni pe te lunga lau Surface lau laptop so e pese i o le winga le nā leo ua iei nei mai o le mafuanga fo nā lea lei ona te tele ia valuation te tele le whaataua ina o company nei Silicon Valley ona e pei o le mele nā leo ua li lifa iai mai whamaila latu tala pei ona tele whanua tele le tamau ainga tele whanau tele tamau ainga o le la ua iei nei le vai taule nei centenari le ua i tātou a tele le data i o le tele whanau tamau ainga a tele le data tele le malosi so e pei o le mela nā leo o mai tauina mai la tātou prokalama taluai i le prokalama nei o leo o maua le avanoa e mawhai ai o na tu whaatasi ia malae nei e fia ina ia a vaturo lava whasalaunga i malae le atasi ia o lanua i uma isi malae a pese o lisi nā mea tau maho ia o tau i Silicon Valley pele o te tau ea ona tu whaatasi ia o tau company ina ia tasi sa o tau tala sa o tau malae sa o tau tua fo i ele ngata Amerika
ia e whape fo i lero langi au au. Ia, lava nātala i mena, vita. Okay, so o le segment la le mua tatou prokalama. O le mai le vaiaso taluai. O le vaiaso taluai mo i latou e le maua sava noe a wai mai ena tatou tala noa i le alofa. Fai le fesili pe whapewhea ona e alofa. Pe whapewhea ona e iloa o te alofa. Pe whapewhea foi ona o iloa e te alofa. So pe o le fesili nana le lifa i ela tatou whaasoa le vaiaso o mawai. Wa o le alofa e peise i o e le iso na tino se i vanga na ua tino mai. Me nā lea alai ona fesili pe whapewhea ona e iloa e te alofa. Whamaila tatou suenga i le vaiaso o mawai. E te iloa alofa ina ua e ustai. Ustai, e tā ua le ustai. Whamaila li i a whapea tau te alolofa i a te au. Tau te ustai i a polo inga. A whapea tau te alolofa i a te au, tau te muli i a u whatanunga. Ia tatou no wha mawhau, e se mana i o se lalo langi e whau whapea. Tanga i fo a whapea whau se lalo langi a whapea te alofa i a te au e te leo stai. Ia, e se whinga tāo nā lalo langi o na wha square. Wai e le ngata e leo consistent i le tula fono le nā a whapea e te alofa i a te au e te leo stai. E leo e mate fo i e oe pe a leo stai tangata i a te oe. Pe e alofa moni le tangata. Wai e te iloa le lei lava le tangata e alofa i a te oe. Leo te nofo atu i vita ma uwa ai a oe na uwe sidi dea. Pe te alofa i a te Wa a whapea la o le tula fono o le alofa o le ustai. Ia ona o whapea la ia, e ustai ia vita. Na whaila tātou tonu, tātou te poto i e whai prokalama lea, ia leo ua o e fio mai, o usawali vali mai. Leo ua e ustai o ustai. Ia leo ua tupu ai le lalolangi lea, leo ua lai na whawhaue tā ua ia le prokalama mo le tunu. So a whidipi lan me nāan whi mai, a whapea te le alofa, e whapea e te alofa i a te au, whaali mai e ala i lou leo stai. Ia, o le ala o te tau o le te alofa i a te oe, ia e pangalea e te le o sau, e le o whaia le tā prokalama, e le o whawawina le malai lea, e pe o na whamwe moina. Ia, na unofo i ale na oa. Be te susu mai fo i ta pena le platform, leo la o le sau. O na whamaila i o oe, e alofa pastor ia o langalele o le o stai mai. Awa ana wha be le alofa, se manu o stai mai. So think about a world where that is part of reality, how love is manifested. If you were to design a world, let's say you're a God, and if you were to design a world that works, this would be one of those canonical formats of this world. This would be how it'll manifest itself, right? If you love someone, obey my commandments. If you love someone, follow my instructions. Because a world that's not based on that, I'm not quite sure that's a world that's worth living. So e pe ole manatu mo moale na mai le vaiaso o mawai. Fa mai la le i ona so. Lama whai uala na ngā ruenga ule o toi mamao o nā aru leile sa tauro. A whapea tau te alolofa i a te au. Iau tau sia o poloi. Ia. A tausi lo lae le so o polo i ngaleli, a mafo le so o ia o onga umaleli i a tautau sanga ona usita i ei lea. Ona whamaile le li ona o ta talo lea i lo ta maa. Ona au mai lea o le sosoani. Mo o tau
whaavavau. So, e peise I awhapea e iai se mea mawhai o na whai o e invoke ai le universe ma isi tu la whono I e tu atu. O le nā. O le ustai. O le ustai. O se mea mawhai o na e whaia. O le ngau o lo tino, ngau o lo loto. I se polo inga. I se whamoemoenga. I se whatonunga. I se tu la whono. Ia. E tā ua le tātou alolofa I le ina I mawhai o na tātou usita ia sana tu la whono, sana polo inga, sana popo inga. E le ngata lai le nā, e tātou whi ona tātou whewhewhe I le li. Ina ia whaingo fie foi ona tātou tausia na polo inga mo stai na polo inga. Wa listen na wing o le reality le tātou te iai. A whesidi po ame motivated tangata. We're either motivated by fear of loss or prospect of gain. So, motivated o e tupulo mana o e whaise tānga. A le o lo whewhe I le mea mawhai ona tupu ia pe a ele whaia. O lo mana o ina ia tupu mai se manuia ia te oe I lo whaia o le mea lea. So, o le whateita inga o le Lucio o Pauna. A whape whaisau sau proclamation, sau whamatalanga, sau wholofolanga. Ia o leo la o Lucy ia o Pauna e se lau, let's say for example. La Lucia o Pauna e se lau. Ia e iei la le lisi o me te tau ona e usta ia. Ina ia tu lai mai le nā tūlanga moni o le whaeititia o lo mamafa I Pauna e se lau. So o tūla whono whengo fia o le tipilo intake, exercise, ia ma increase le outtake. So a le titi le sau tutonu a tele le latu I whafo. Ia ona lata lea o lo whamoemoe e pei ona e whamoemoeina. O le whaeititia lea o lo mamafa I le se lau Pauna. So, o le usita ia lai oe o tūla whono na e amata ai o na iaiseisi me e tupu mai a oe. O na amata ai le whamaile li a e ustai a te au, o na o iloa lea te alofa, a e ustai ia te au, o na o te talo le lo te maa, o na amaile lo te maa, o le whesoswani, an advocate, e whesoswani ia te oe, e whaavavau. E whaavavau. E se le mana ia fui o whetalai ngā le li, e wai, o le vai aso la le la, ua mawai, o le vai aso o le tuititi lava, a fio le li, I le langi. Ai au mai le nganga pa ia, le la tātou whamina tuina I le sa. So, o le mea na tupu I le vai aso ua mawai. Ustai. Atu I se situ, o le mele o le ustai, e pese I o le whaapu mo oina lea o options available ia oe I le aluanga I luma. So let's say for example, whaipe whateita inga nā I le selau pauna e lusi. O lae te o lama e so I fua I lo o langa. Lae te fia po le alava le mea o lo whai e oe. You've got a lot of potential. Ese le tele o ni tosi, o ni lave, o ni fata e mawhai ona e alua I lo o langa, a mata mai le temi nei le aluanga I luma. Ai ona ua whailau tala o le a lusi le selau pauna, o le mafuanga nā leo ua le tele ai ni options available ia oe I le aluanga I luma. Ona ua whaititia, ona ua pumomo, ona ua whaalau I titi le awala e te alua I luma. Ina ua whailau folfolanga lea. A whailo lalau folfolanga lea, ma e usita ia le folfolanga lea. Ona a vea ai lea o leolanga nga I luma o e mase awala au pito I sili o na vāiti. Whamai ia le upo le tusi wae vāititi le awala e tawatu I le manuia. E la titi I lātou te uia.
vātele le awala e tau atu i le malaia, mai e to tele fo i lato te savalia. E pe o le sile nā tosi i le manatu le o le ustai, o le ustai le se me whaingofie. A mai se lava pe a whapea le i whaata ia au e le titi. Whaingofia ia le tamititi le titi o na whaausi ta i ina e lo na tina po lo na tamā. A whapea si la fia le matua se me a whaina e le tamititi, lua, tolu tausanga, e pawale mea o le whai e o le tala, o le la au le nae o ona, au e te tango iai. Ia o na tāo filo le o lo na vai, wae lua tausanga e le fititele. Survalu masina. A matalola o na mamanu whapenata me ti le ustai le amatanga. Ia whaingofia lava na whaatonu. Al me pitusili o na whaingata o le whaamalie mātua le mea o lo o manao i e le tamititi. E ave ese mai e ia te ia le pumomo o lea ma le whaatufunganga lea e maua. Ina ua savali le tamititi i se awala vaiti pumomo. Ina ua le avea i le tamititi ia le me alofa lea o le ustai. So, o le isi nā tosi o le mata upura nā, whamaile li i Outou walo lofa i a te au ustai. A Outou ustai, o na avatu lea lo tama i a te Outou ole a nganga pa ia. E whesoa soani i a te Outou e whaavavau. So, o le whesoa soani lea mai le nganga pa ia e le se me whainei. O se me whaawau pea, lava pea. E o rona winga e te mawaina lo lava le ustai lea. Prea lava le teimi e te mawaina ai. Ma e mawaina le ustai i polo inga le li. O polo inga la le li e le na o se tu la fono tusi pepa e tausi te teimi nei. O polo inga le li i mai ana mua lava. Le tapena ina e le atua o ngā ruenga o le fofuanga malona fina ngalo ina ia manuia. Ia le tangata e pe o nei whaia. So, o polo inga la nā matula fono nā e puipuia. Ia le manuia o le tua maile amatanga. Pamele li i a e usta ia. O na mawala ia oe o le isi fisosoani. E wha manatu ia te oe le lofo le tua maile vavau. Se ia o le wha vavau. Not just for your life. Ai wha vavau foi. So le winga o le tala e mawalo lava o le ustai. E mawalo watali i le ustai. Mawalo atali o lo watali i le ustai. E mwha penafo i tamateine. So o le vanga na mo mua tatu tala noa i le aso o mawai. La tatu tatu pese. Va vai e tatu foi. Si sa ili peini tatu fisiri i lunga o le platform fōlea. Ia ona wha awa o le tatu tala noanga. Tell
So, whamaila le tātou o whaitau ngā tusi le verso o mawai, Ioannes fulwha. Whapus fulima o lo fultasi. A whaitou te alofa mai I a te au, o Yesu le tautala. Ia o tau tausi mai I a polo inga. O te whaiatu fo I le tamā na foa I mai e le e a te outou le tasi whasosoani. Ina I tu maupe o ia I a te outou e whavavau. O ia o le nganga o le upomoni. E le mawhai le langi o na talia o ia, a wā ua le vaaya o ia. Ua le I loa foi o ia. A outou. Ua outou I loa o ia. A wā tu maupe ia I a te outou. E iai foi o ia e te tonu I a te outou. So e pei o lesi lea kano na tuli manu ma manatu o le tātou prokalama. E se le tāua o oe I le prokalama le nei. O le ia Outou Manuia foi. E pei o le o se whawolofolanga e avatu I nei. E pei ato o toa foi se manuia o I nei e avatu I nā. E le ai, e pei o na whamaile li e le I loa e le larolangi le nganga. A olo I tutonu I a te outou. E whapenale manuia lea olo o ngā tutonu ai ma olo whaasua whaina I tātou prokalama. Le manuia lea e te langona lava I o tino. E te langona lava I o tino. E le I whaia se mea whale tonu, le lei, le leanga. E pe e te langona lava I o tino, pe a le te tauna whaile mea nei. A whapela o e te lavou, ia atonu e le I lava sau wola ma soifua I le larangi e fautua ina ai ma form low conscience. Ai mo I tātou ia o whiroro nai tausanga. E whapenale winga o le manatu lea. One of the basic canonical precepts of this program, peace be with you, Outou Manuia, is this notion that you carry with you the DNA of the divine. There is a glimmer of divinity in you. There is a sparkle of Manuia that you carry with you in your person, in your soul, in your mauli, contained in your earthly vessel that can be triggered and allow the divine to manifest in your surrounding. So, whamaila le li I ona so a outou stai au polo inga ona o wiloa lea e te alofa. A whapeaina foi ona e whaia o la tā pāle whengai ona o te talo le I lo te mā, ona au mai le lo te mā o le anganga. Whapenale le me lea o lo whamaile li. Whamai o le anganga la e le sau mai whafo. Pei loa mai fo I e whafo. Ai o lo tutonu I a te oe. Wherua I ma outou. So o le sile mea. So o whate te inga la. A whapea ai Ieise mea fo elele o lo mamafa I lo loto. E sau talo sanga e fia whai I le tua. Ona e nofo ale I lungo lo moenga, ona ave lea o lau talo sanga I le tua. Ona au mai lea o le tua o le tali I hate oe. It depend la I lau talo sanga, of course. And also depends po fea o iei oe I lau savali. E le mawhaiona e talo sanga I se mea te le. E le o whetaui ma oe lausa vali. A whapea fo I te talo sanga I se mea te le, a e te whinangalo e tu I lalo lau talo sanga ina ia whaise mea e whate te ina ai, le talia ina o au te talo. Ia, o le mena tauna whai. O le mafuangana le alai a whapea o levana e ki mai le tātou prokalama, e tā ua ale me lea o le whai o se mea ma whai e oe na whai, e te tau na whai, e te whina ngalo e whai, mai te mawhai ona e whaia.
Mena ta ua ia le whaasavali o le maile, le whai o lo moenga, te o lo potu, tusi sau tusi. Nai mea lai te whapena pe e le te tele, a e mafo faulele iai, a whape e te sida fia le puna puna maalie o le manuia o le tuolo i ate oe. Ia ona e whai ala i o nai mea lai tina, ona matala i o na sui maalie lo wolanga, ma ato o toa i ate oe le manuia o le tua. Ia, whamaila le li e le iloe laulangi, ai loe o tou leanga o le i tonu i ate o tou, forever. Wa yaso o mawaena, matala no ai fo i mastasi fo i tau le atala vou o le mātou community i nei. Pese i ua lata nei a i le 5 tausanga o tau mawhailana tikeri mua e le university. Ia wala lana umi ona o sui pelo na manatu le whaalo ia e le amatanga. Ia amulmuli ane o le iei lona nganga. Ia ona whaiala ia le na whaile business le si vai taimi. Ia le lau o manatu ia o la whaile software engineer. So o le mea lau ua whamatala ina ile tala lea o siana laa. O siana tilo i le whaali mai o le tua i lona o langa. Ma lona mata i tuina fo i o tangata o lo o pongia, lona wha moe, o lo o si o mia o ia, lana whaife au, lana ekalesia, lana community o na mātua, lona ainga poto. O lana pay attention i le melena, ma lona tau mawhai e wha ato atoa le moli mawina o le manuia o le tua e tusa malana savali. O nana mawailo na malosi. So i alai na umile titi ia lana savalinga. Ia ale ua maua e ia le mea e mawhai e ia o na hala i le tae ao e alu e whai. Le ua mawalo na malosi, ua mawalo na motivation. E ui alai na le tele ni tupe mawai. Ia e whapenale winga o le manatu le tau tu le atu. Ai lava se mea te whina ngalo iai. A mawhaion e te talo i le tua. Tu mai lalo lau te talo i le mea o lo iai lau savali. Wha maoni ina. Ia ona te tala maila i le tua lona manuia e le oi fafo. E le o se mentor, po se mātua, po se whaifeau. E te sila fia lava e oe. E tupu lava maalie e lo mauli. So whamaila le li o le mea na tupu mafuanga na o le a lei loa e le lalolangi le fesoasoani o lo Outou Manuia. Le afi o lo mumu e lo tau wha le anga e le oi fafo. Ka o light tono. So le whetalainga la nā le li. This is the Spirit of truth, whom the world cannot see, because it neither sees him nor knows him. Him meaning the Holy Spirit. You know him, because he abides with you, and he will be in you. And this is the Spirit of truth. So, o le nganga o le amiotonu, o le nganga o le tua. And that's the Spirit that will set you free. So, o le tatou su engalale le tuspa ia i le veaso o mawai. Le whamaila ia o le li i le si foi upu so o ai. O te lea tu ua o tau o mātu oti, o te sau i ate o tau. To i titi o na le va ai mai leo le lalangi i ate au. A va ai mai pea o tau i ate au. O te o lau, le mea le o lai fo i o tau. O le aso i loa ai o tau o te itutonu o lo tama. O tau fo i o itutonu i ate au. O fo i o itutonu i ate o tau. E pe o le naunau te inga lea a lea li ina ia miliu u whaatasi ia lea tua ma le tangata ma le lalolangi. Ina ia whai aile fina ngalo lea tua i le lalolangi. E whapeo na whai aile langi.
O lea ua ia te ia polo inga, matausi iai, o ia lea lofa mai ia te au. O lea lofa mai fo ia te au, e lofa ina o ia lo te maa. O te lofa fo ia te ia, ma o faali ia te ia. So e pe o lea e tapilo milo ale manatu le tāua o le lofa. Tāua o le whaatinoina o le lofa. Ma o le whaatinoina o le lofa e whaatufunga ina ai o e le nganga. Le nganga ina ia fisoaswani ia te oe. Se ia o i le whaavavau. Ma o le nganga le nei o le nganga o le upomoni. O le nganga o le whaamaoni. O le nganga e le malamalama i eitangata o loo wa ai mai i whafo. Ai nā o oe lava e malamalama ai. A whaatinoina fo i lai oe i a le nganga le nā. Po ani au tanga e whai, o ani o manatu e whaali, o ani o wholofolanga. Ia o na ia te oe lea o le tua. E ana le nganga o le whamaoni ma le nganga o le upumoni. Mana ia whetalainga aleli. So, ia o le ua ia tātou, let's see, whataloa whaatu ia se lau manawa o lo whatasi mai tātou pokalama. O le whesidi ia se lau, o lana comment, o le ala wā piapi ua nā o le tangata e moni lo nā lofa i le lii, e mawhai o na uia le ala wā piapi. O le tangata ua mawhai o na tali atu i mea whaingatā, e mawhai na asa ina le ala e tau atu i le ola. I la tau o lo fia e whaileanga sala o ia lea e fia e ui le ala lau tele e tau atu i malaia. Ia, mana ia. Mana ia manatu se lau ia pe o le let's say, o le winga le nā o le ustai. E pe o le whaapula ina le nā o mea umalava e sau mai le chaos a ngai i le order. O le manatu se lau ia wa o le winga le nā o le upo le vā apiapi. O le ala vā apiapi. O le awala that's restricted. O le paper of alele e kota inisi lona lautele. E la ititi le vai aluai. Ia a o le paper tele. Toru inisi lona lautele. To telele tangata o ai. Telele vai aluai. A pe o le winga le nā o itu a inga konsepi, pe o le lofa, pe o le ustai, o le whamaoni, o mea umalava nā e whaavā pia ina ia lo aluanga i luma. So you have this potential, you have these unlimited chaotic things that you can be in the world, but when you take this narrow road, in essence, you're making a sacrifice where you are actually taking one road instead of many. So this entire potential becomes this one actuality. So e pe whapenale winga o mataupu ia e pe ona whemai ia se lau. Whemai la ia se lau o tangata e alo lofa moni i le lii. E whapenaro lato whauwhauina. Wale o toe alo lofa i a paala. Wale o toe alo lofa i o lato matua a inga po istangata. A ua alo lofa moni to atasi lava i le lii. And that's a huge sacrifice. Because you have the potential to love everybody, everything, all across the board. But as an act of sacrifice, you have decided to love the Lord. So you have all these potentials of love, and then you have this one actuality of loving the Lord. And that becomes a vapiapi. That's a wala vapiapi. E le to o tele ni tangata e ui ai. A o tangata e arolofa so seisi.
They have all this potential of love, and then they love everything and everybody, and there's no one actuality of their love. There's no one point of reference of their love. Sala laula, vatele, to'atele. So e pe lo mo mai se lau ia le whapulaina. Se le manai o le oa le nai ina. Why, o le mele what we loa na uta alo tenisi, Vita. I don't know if you know, but I used to play tennis in high school. So o le mea na o i loa I la o tenisi. A mātou ta alo mani tangata e le leia lātou ta. E te ia o le leia e malau ta. A mātou ta alo matangata e whaale le leia lātou ta. O lau ta na le lei. Ia o solo muli nei. Wana o le